Lefapha la tsa bophelo bo botle le kene mokgahlelong wa ho kgothaletsa baahi ho enta kgahlano le sewa sa COVID-19. MEC wa lefapha lena Mahuping Lekwene o re dipalopalo tsa batho ba tshwaeditsweng ke COVID-19 ntse di eketseha. Mo beke tse pedi tse di fetileng re temogela an increase in the COVID-19 transmissions. Bogolosegolo mo dikarolong tse tshwanang le bo Apintene, Kimberley le Kurumane. Batho ba fetang dikete tse 500 ba se ba entiwe Profense. Lekwene o re ditlhophiso tsa ho enta diperesente tse fetang 70 pele ho kgwedi ya Tlhakubele di ntse di tswela pele. All our facilities, especially the major facilities in terms of our oxygen reserves, manerse, dibete, le tsote tse di tlhokegang gore re thuse batho ba rona against COVID-19. Baahi motseng wa Kimberley ba re ba ngongorehile ke sewa sa COVID-19. I'm bringing my kids to be vaccinated. The reason for that is because of this new variant. Don't know what is going to do, especially now during the festive season. I think it's important we are working with children. We are here with the community and we don't want to spread this thing all over. Lefapha la bophelo bo botle Profenseng le ipeletsa ho setjhaba ho enta kgahlano le sewa sa COVID-19. Katla ho morapela, SABC News, Kimberley.